verkeerde aannemen niet scoort. En ja, de andere dingen was niet goed. Maar dat was volgens mij ook iets van de slag bij de tweede goal. Die was wel gewoon goed voor en hij staat zo te slapen. Ja, klopt dat terug. We kijken naar ons collega's van de Deense televisie. Men åbningskampen endte i en orange nedtur for Danmark. Kickstarten af dansk selvmål. Kevin Poulsen har svært ved at finde en passende grimasse. Rune Jansen holder dog humøret højt i pausen, men 1 minut ind i anden halvleg får hele Danmark en overnakken. Elia er lige ved at give Danmark dødstød. Det bliver dog Dirk Kuyt, der gør det. Det ender 2-0 i en kamp, som særligt Simon Poulsen vil spare et glemme. Sejr fandt hos de orange, men de røde-hvide har langt fra opgivet. Vi går helt sikkert videre. Vi tager en anden plads. Hold med. Vi spiller en god kamp. Det er pisse, men det går, fordi vi vinder de næste 2 kampe. Det er altid ærgerligt at tabe. Men vi vinder over Cameroon på lørdag.